أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله الأمين وعلى آله وأصحابه والتابعين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم إنا نسألك أن تجعل علمنا حجة لنا لا علينا، ونسألك اللهم أن ترزقنا الإخلاص في القول والعمل. أيتي الله سبحانه وتعالى الله تدد توود مود سنيدو waɗuɗo ko yettire hana ɗo yettede en jarnamo weltanomo e dow dendanangal ɓure makko e teddule makko e yurmede makko ko hokki en. ɗen seeɗo kanko tun allah woni ko hana rewede ka gonga, o ala ka fidiɗɗo, o ala nanɗo, o ala yerujo, o wotiɗi e handugol e dewal ngal wano o wotiɗiri non e jeyal ngal e tagu ngun e dendanangal golleji makko ɗi o hertori. wanono o wotiɗiri noon kadi e inɗe makko ɗen e sifaji makko ɗin fof. ɗen seedo wonde muhammad sallllahu alayhi wa alihi wa sallam ko jiyaɗo allah, nulaɗo makko, suɓaɗo ɓurna, yiɗaɗo hoola, teddina, nulira goonga, nulira sabu yurmede wonande tagore nden. en toro allah yo juule e nulaɗo sallllahu alayhi wa sallam, juula e ɓengure maɓɓe nen fof e sahaba ɓen fof, juula e kala iwtirɗo ɓaawo maɓɓe, jokki batteji maɓɓe ɗin ha ñalande dargal. Allahumma amin. musidɓe tedduɓe, hiɗen jokkito darsu meɗen on ka tafsirul Qur'an. hiɗen fewnditi e suratu ali imran. allah subhanahu wa taala on hino soggana en fewndo ka fewndiɗen ɗo e yoga e alhaaliji ghazwat uhud, ghazwa ɗimmo on hare ɗiɓɓe ɗen ka l'islam. ɓaawo allah subhanahu wa taala on jantanade en no hare ɗen fokkitira noon, o jantani en mawqif goto kala e feddeji ɗin ɗiɗi wondunoɗi e nulaɗo sallallahu alaihi wa sallam. gomɗinɓe gomɗinal laaɓungal ɓos e tawɓe gomɗinal muɗum ngal ino jilli e nder ɓemɓe gomɗinal muɗum jilli woɓɓe ko naafiki yagal wonduno, woɓɓe ko lo'ere gomɗinal tun seeɗa wonno ko wondi. amma naafiki ɓen kamɓe kam ɓe yiltino law, ɓe wi haramɓe ɗen fellutono hare waɗay min yahayno, kono tigi tijo menen ko min yiɗo kon hare watta. ɓe ellinori ɗum ɗon, ɓe yilti tawi ko kulorreedu tun e hulugol mayde e tanƴinagol wonde angal yahugol ngol ko ɗum woni ko haɗata neɗɗo on mayugol ngol ma warede nden. tawi hino hen wonduɓe e lo'ere gomɗinal tawɓe ɓerɗe ɗen no fewti aduna on ha hin, tawno ɓen yiwnoɓe jawɗiɗinno ƴettede tun ɓe wi ɓe ɗali en tipporen. ɓe yeddinulaɗo sallllahu alayhi wa sallam, allah jarribi mofte ɗen fof sabu nden yeddande ɗon. heɓi barmuɓe, heɓi sahimbinaɓe, nafigi ɓen noon hande kadi woni noon e wigol a yi hara ɓe nananno men, ɓe waratanoke ɗon. yonaliɓe koɓe yilti kon, yonaliɓe koɓe eti kon buyi yiltori sabu maɓɓe, yonaliɓe koɓe loyini kon jamanulaɗo on sallllahu alayhi wa sallam, hiɓe wowlitude kadi konnguɗi ɗiɓe tañƴinoto kamɓe barminay wona ɓe wolanede ɓen. anda noon on barme mo ɓe tañƴini on ko e maɓɓe artata. on allah wiye noon liyajala llahu dhalika hasratan fi qulubihim. allah subhanahu wa taala o nder ɗe ayeje ɗo o feññinani en alhaali mo ɓe nden ñande. woɓɓe maɓɓe ko aduna on wonno ko faala, minkum man yuridu dunya. woɓɓe maɓɓe ko laakara woni ko faala, welayi allah on e polgal l'islam ngal. wonki mum lutti hen
na ella si wonki kin hisi wona ella si woni teral lutti hen na ella yo islamu folu tun yo fi allah on ɓanto tun allah fillani en yoga e kongu ɗiɗi woɓɓe maɓɓe wowli ha darsu meɗen sakkiti ɗon allah ruttiri ɓe konguɗi maɓɓe goo wiyugol ɓe awa ɓayhi ɗon sikkude ko salagol yahugol ka jihadi woni ko koɗata balɗe haɗata neɗɗo warede ma mayugol so woni maynden ari hendi ke on ruttede dey duñitede wonkiji moɗon taw jaɓude memaw si woni on laatike ko e gonga won abdoullahi ibnu ubay ibne salul hoorejo nafiki ɓen ko jeeya ɓen e leñol makko ngol hasraj ɓurano warede eɗen haare ɓayri o humpitike ɗum kadi woni yiitego ka nder ɓernde makko mo jeeyano e woluɓe konguɗi buy yalɓuranam jantani en ɗo wayi noon hande kadi kamɓe nafigiɓɓen konguɗi maɓɓe ɗi wayi wasi waɗay e ɓerɗe gomɗinɓe go'o yani suno en ninse sabu ko heɓi ɓe ɗon konne ñande waranede nden e barminede nden wonande barmunoɓe ɓen e maɓɓe allah subhanahu wa ta'ala ka yurmede makko o accata hay hunde ko ŋañe si wona o ittana en ko ɗo de sinulaɗo sallah sallam ɓe maki mi acci on e laawol laaɓugol pos hentingol jalbi feŋ fodde hiɗon jogiti ɗon on majjata on yeɓuta deftere allah nden e sunna maɓɓe on kamɓe nulaɗo sallah sallam ko ɗum si allah laɓɓinani piji ɗi fof alquran o wima farratna fil kitabe min chey allah subahana taala no ittude ɗum e ɓerde gomniɓe ɓen tawɗon wayi wasi ɓerde muɗum yaha e ɗum ɓeɗo noon ɓe warama ɗo joni e ko honno ɗum woniri allah wi wala tahsabanna wota sikku dey ko satti o tentiniri haɗore nden nun tawkiɗo o wala tahsabanna wota sikku dey wota tañƴino dey ko satti ko satti alladina ɓen qutilu waraɓe fi sabilillahi e fi dina allah kan amwatan ko ɓe mayɓe ɓe wota sikkude ko mayɓe bal ko woni ɓen ahya'un ko ɓe wurɓe inda rabbihim ka joomi maɓɓe yurzaquna hiɓe arsike hiɓe nemine mo yani shahid naam mayde nde enen anduɗen nden ka aduna ga nden ɗon nde heɓimo sikke o ala kono ka haqiqa alhaali makko ko o wurɗo ko woni gurnan ɗan o wuri ɗan kono allah wi ɗum suratul baqara walakin la tashurun enen en so'ata ko hayat barzakhiya gurnan sertuɗan e gurnan meɗen ko wallinta ɓernde e muɗum wo fiyake barzakh o fof ko attaslim jebbilagol jaɓa ha ɗuɗali coko cokore honno ɗum wonirta si ɗum ɗo woni honno awa hunde kaari woniroyta a wona e landitagol ɗo lando ɗum ha cheytan majjine nder ɗum koko haqqille neɗɗo wawata huɓɓindade ko ɗum waɗi si joliri nusuuji selluɗi ɗin ko sami'na wa ta'ala min nani min jaɓi min gomɗini kono no tun hisinta neɗɗo e muɗum allah wi ɓe waraɓe e fidina makko kan tamo sikka dey ɓen ko ɓe mayɓe enen ka aada meɗen ko ɗon woni ko ɓe woni mayɓe kono ka allah ka joomi maɓɓe wona ɓe mayɓe dey ɓen ko ɓe wurɓe ton ka joomi maɓɓe e hoore ɗum kadi na gurnan wo gurnan ko gurnan weli e fotti saɗi tooli jaɓɓede werne tolne teddine nemine haɗore nden ɗo hinde fewtina nulaɗo sallllahu alayhi wa sallam no wawi wonde hara ko yeru fewtingol e nulaɗo tun fiyo nulaɗo hewtin en no wawi wonde hara ko ɓeydugol tentinalngol nulaɗo tigi sallllahu alayhi wa sallam ha hewtora en ɗon no wawi wonde hara na he nulaɗo woni ko haɗore nden fewtina ko kala mo sifan ɗo wonata e ɓernde muɗum wala tahsabannawta sikkude an sikkowo harana yani shakhs muayyan yani bi aynihi woni ko toɗɗa fof no wawi wonde e nder ayon allah holli wondema ko ɓe wurɓe ka makko toon hiɓe arsikede joli e makko nulaɗo sallallahu alih w sallam kaɓe maki wondema wonkiji yanuɓe shahide ɓen
hiɗi e deedi colli e haakoji ka aljanna. Colli haakoji wondi ka aljanna wonkiji en ɓe shahid ɓen mo ɓe wonki muɗum no e reedu sondu. Ndun sondu ɗin colli ɗon hiɗi jinda ka nder aljanna ton kala kadi faala, ɗi ñaama e dinɗe aljanna on, ɗi yara e ndiyam ɗan ka aljanna ton. Hadis on mo selli ken. Ɗum ɗo o haqiqa ɗo honno ɗum ɗo wonirta an neɗɗo on a wawata famude, kono sey ko a gomɗinɗo si nas joliri noon e turuɓji selluɗi ɗin hari ka sahihayn wona o nas ɗo an hay a mijitata ko honno ɗum woniri. Gomni ɗo haqiqa ɗo mijitata ko e honno ɗum wonirta. Kanko hara mo jaɓi ɗum way so wiyama nini ko wurɗo wono fellitinnomi mo wurni hara mo fellitinnon ɗa kadi ko gonganno ko hunde wawde wonde ko on tawa no ka ɓernde muɗum jo e jaa sikki sakka ko on fuɗɗoto mijitagol honno wonki woni tereɗe sonde honno colli ɗin ɗo nani haakoji e ko nantata e sifa ɗin piji ɗi neɗɗo landitoto hoore muɗum ɗo heɓata jaba buya. O hadis ɗo no joli e nulaɗo sallallahu alih w sallam wonde arwah shuhada hiɗe e deedi colli haakoji. Ɗin colli hino ka nder aljanna no jinda ton no ora ton no jinda yaha ka faala, ñaama e ko faala, yara e ko faala. Ɗin colli si ɗi iwi ɗon si ɗi jindoyi ɗi ñaami ko ɗi faala, ɗi yari ko ɗi faala, lawɗumaki ɗi arte ka arche Allah kale arche oɗon ɗi wengoto ɗon e lampoyi, ɗi warana ɗon lampoyi sondu ɓe no wengo ɗon e lampoyi muɗum. haray ko ɗum ɗo woni fiyake maɓɓe on kamɓe yanoɓe shahid men. Farihina Allah no sifade alhaali maɓɓe on kaɓe woni ɗon mayɓe enen ka aada men kono ka haqiqa kono Allah siforni ko ɓe wurɓe no jeeya e alhaali maɓɓe mo ɓe woni e muɗum. Allah wi farihina hiɓe weltori bima atahum llahu konko Allah okkiɓe min fadlihi immorde e ɓural makko. ɗum ko hadis on janti ɗo e ko wona ɗum ko hadis on ko ahadisigo janti yafanede bakkatuji muɗum teddinede e dendanagal teddugal ko Allah okkiɓe gila ka ɓe heɓi e nder hare ɗen. wono Jabir radiallahu anhu ben makko no tawano e waraɓe e ɗen hare Abdullah. Jabir yahano Uhud e ben makko kanko tummanno gorko ma gorko jano feno nden ñande mo marno bandiraɓe jeɗɗo mawɗon wi Jabir e ndiɗono e wata yahude accem ɓe jiwɓe ɗo ɓe wonda e gorko ala e hoore maɓɓe ɗo ko kipaɓe. O wi min noon mi wona suɓotoɗo ma yahu hare wonde no laaɗo min mi yiltode hare ko a wondata e maɓɓe ɗo min mi yaha. Jabir yiltori sabu ɗum ben makko yahi hawroya e muɗum to yari shahid radiallahu anhu warda. Jabir ɓay yii ɓen mum ko wara ko wulli ha laaɗo maki honno wullata laaɗo maki malaika ɓen no suddiri o e nangen no waɗi e hoore makko yani ɗowdiniranimo jabitanji mum ɗin ha wonki kin ruhon tuma. oɗo nas kañ kadi ko nas selluɗo. idan nema ko ɓe okka kon no ɗuuɗi goɗɗum nusuji no janti won ɗum ɗon ɗowdinede ɗuwirede gabitanji malaika no jeeya e ɗin nemaji ɗi Allah on jantagol ɗo ko ɓe okka ko ɓe weltori e konnguli noon ɗi ɓe wolante wonkiji maɓɓe ɗin ko wolante ko tawata enen en andata ko ɗum Allah wi ko ɓe weltorɓe farihina ko ɓe weltorɓe bima atahumullahu konko Allah okkiɓe min fadlihi immorde e ɓural mum. ayo tindini wondema e ɓeɗo hayfi wonki maɓɓe ki yahi fi Allah ko ha ɗo wawɗa jonna wonki ki jonna jawndin kono e hoore ɗum ko Allah yoɓete nder to kon fof ko ɓural makko ngal woni ko o yoɓirte sabu muɗum. yani a wawata handude haqiqa tan e joddi Allah ndi nema makko on yurmede makko nden amara coggu muɗum hay wonki maɗa kinno gaani ɗum kono ko Allah subhanahu wa ta'ala ko jom ɓural mawgal o yoɓirtama yeru ko nando golle maɗa ɗen tun o jonnete sa waɗi ko moƴƴo yoɓe moƴƴereji koye nandu tun ka inde moƴƴere e moƴƴere kono fotata ka yeru wawata ke eɓɓinirede. o wi wa yastabshiruna hiɓe weltori kadi hiɓe wewliri
ma hiɓe wewlira billadina ɓen lam yalhaqu bihim ɓe hawrali e maɓɓe taho ɓen ɓe hawrali e maɓɓe taho kamɓe shuhada en hiɓe weltora ɓen musidɓe maɓɓe ɓe tawtali ɓe taho e ɗan gurnan ɗam ɓe woni e muɗum ka mayugol mayde aduna nde wuura ɗan gurnan ɗam ɓe woni e muɗum ɓen ɓe tawali ɓe ɗum taho hiɓe weltora ɓen allah khawfun alayhim tawde wondema kulol ala e hoore maɓɓe wala hum yahzanun ɓe wonali sunotoɓe shuhada en si ɓe yii nema mo allah waɗi ɓe mum on ɓe weltore musidɓe maɓɓe wonɓe ɓen ka aduna ga wonɓe e yahude ɓen wonɓe wadde ɓen jihad fi sabilillah ɓe weltoraɓe bange goo sabu daranagol dina allah kan sakkano dina allah kan wara ayɓe allah ɓen ayɓe l'islam ɓen ɓe weltoranaɓe ɗen bange ɗon ɓe weltoranaɓe tawde koye ko ɓe woni ɗon kon kamɓe kadi ɓe fokkiti julɗo ko yiɗeɓe julɗo musidɗo mum yimɓe aljanna ɓen noon hay yeru enen ko marɗen kon ka aduna ɗo e ngay goyi e konna goyi e koye bonko ka ɓerde ɗum naatiɗo tawi ko aljanna allah lootoye ɗum fof si naato en aljanna bi idnillah en fof en naatoye aljanna allah lootoye ɗum fof yimɓe aljanna min si naata allah wi wa nazana ma fi sudurihim min ghillin ihwanan ala sururin mutaqabilin o wi men itta ma men itti konko woni ka ɓerɗe maɓɓe e ngaynguji e konnaguji ɓe wona musidɓe idan ɓeɗo allah laɓɓiniɓe déjà ɗo fof ni jeeya e ɓural ko allah okkiɓe kon hiɓe weltori ko ɓe woni e muɗum kon haɗali ɗon hiɓe weltori musidɓe maɓɓe wonɓe ɓaawo maɓɓe ɓen ɓe hewtali taho ɓe weltori ɓen sabu kulol ala e hoore ɓen konko ɓe woni yahude e hare ɗon e jihad si ɓe maayi e muɗum ɓe ala hunde ko ɓe hulata ka ɓe fukkiti ton wala hum yahzanuna ɓe wonali kadi sunotoɓe sabu ko ɓe acci ɓaawo maɓɓe ɓiɓɓe e rewɓe e jawle allah rena e fof hiwa e fof moƴƴina e fi fof yastabshiruna hiɓe weltora bi ni'matin nema min allahi immorde ka allah wa fadlin e ɓural wa anna allaha e wondema allah yani hiɓe weltora kadi wondema allah tawde no allah la yudi'u o yeɓata ajra almuminina joddi e gomɗinɓe ɓen ko nunaɗo fodaynoɓe kon ka aduna ɗo mo yahi ka jihadi ko ɗum ɗo o mari mo yani shahid ko ɗum ɗo o mari mo juuli ko ɗum ɗo mo hoori ko ɗum ɗo fof kamɓe déjà ɓe yi ɗum ɗo kan no weltini ɓe wondema allah ko hunno o ahdi wona o firtowo ko fodi wona o yeebowo golle neɗɗo gomɗin ɗon wama kana allahu li yudi'a imanakum fastajaba lahum rabbuhum anni la udi'u amala amilin minkum min dhakarin aw untha allah koni o sifori o yeɓata golleji meɗen ɗin o bonnata ɗum ko an neɗɗo si bonnana e hoore ma bonnalngol no hoore maɗa ko waɗugol ko bonnata golle maɗa ɗen kon so ti woɗɗitike ɗum ɗon allah kan do ko fodi kon o firtata alladina ɓen istajabu nootiɓe lillahi allah war rasuli enulaɗo on ɓe wona ɓe wolede ɗo alladina istajabu no wawi wonde hara ko kamɓe fandora aya ɗimmo on ɗo yastabshiruna bi ni'matin min allahi wa fadl no wawi wonde hara e wona kamɓe tigi wiyahi no weltori ko fokkintina ɓen yewtere muɗum yanuɓe shahid ɓen kono jonnon hiɓe no sifede ko homɓe woni ɓen ɓeɓe weltori fi muɗum nde tawno issa on ko fi yimɓe muayyan wona wolede sifa maɓɓe toɗɗa yani sifa mo ɓe sifori toɗɗa kono aya on naafi maɓɓe kamɓe tun ko woni ɗo kon fuu ko fi kala gomɗin ɗo sifor ɗon sifa ɗo allah sifori ɓe sifa labaɗo mo ɓe sifori e dennanangal alhaaliji maɓɓe mo ɓe hertori siforgol e nden ñalande sattunde nde ɓe feƴƴinno ɗon nden ñande yawmu ohod allah wi ɓen alladina ɓen istajabu nootiɓe lillahi allah war rasuli e nulaɗo on ɓe nooti allah ka gomɗingol nulaɗo allah on ɓe nooti allah ka iwtirgol ɓaawo makko ɓe gomɗini allah ɓe jaɓi ko nulaɗo yamiri kon ɓe yaltide nulaɗo ka jihad war rasuli ɓe nooti nulaɗo e ko nulaɗo noddi ɓe kon e kala ko gomɗinte e golleji moƴƴi e woɗɗitagol ko bodi ɓe hertori kadi notagol allah
e nulaaɗo on ñande nulaaɗo wiinooɓe nden e ɓayɓe humpitike Abou Soufiane ƴetti e programme yiltitagol ɓay Abou Soufiane radiallahu anhu ɓe gayni hare nden Uhud deƴƴi ɓe hucciti ɓe yahi ɓe yawno ha e nokku ɓe wi ndaron hay huude en waɗani na Muhammad warɗen na Aboubacre warɗen na en soggu horɓe ɓe heɓuɗen adduɗen yani ko ɓe fandi horɓe sonnaɓe nulaɗo e sahaba ɓen yani ɓe wara ɓe fof num ɓe lannaɓe ɓe yetta rewɓe fof e payko ɓe artira woni horɓe maɓɓe e maccuɓe maɓɓe jawleɗen fof ɓe andan ɓe wi hay hunde en waɗani iltitoɗen nulaɗo sallallahu alih w sallam humpiti ɗum ko bimbi ñande hare ɗen koye asawe waɗi e ala nulaɗo noddi naɗo maki Abou Soufiane fokkiti yiltana gollen immoɗen mahen kadi naɗo noddi o ɓe yiltito feno nden ñande noon e suno ngon no tiiɗi barmeji no woodi satte nden no tiiɗi ɗon ko siforɗo o sifa ɗo tu wawata immade nulaɗo maki sallah sallam jokkata men noon si wona yadunoɗo e amen Uhud o goto pettuɓe newnanno e tawnoɗo tawaka ɗo yo yaade maɓɓe ɗum ko Jabir mo jantiɗen on nane radiallahu anhu ɓaɗo wi nulaɗo ko yiltimmi ko sabu ngo ganto ɗo nulaɗo make warnayi ɓe jaɓani mo gantongo ɓe immi ko barmuɗo ko tiiɗe barmuɗo ko hawri e yuwaɗo e sunoji ɗin noon ka ɓernde ande nde ɓe wondi nden yeddugol nulaɗo o sallallahu alih w sallam yani polgal on ko laawi ɓe kon nulaɗo ɓe wondi nulaɗo ha nulaɗo barminama ñire nulaɗo helama sallallahu alih w sallam ɗum ɗon fof ko andeji molanaɗe wonɗi e ɓerɗe maɓɓe e ayaji arɗe ɗo feli ɓe ɗum ɗon fof no hawtodiri ko ɓaynulaɗo inni immema hen ɓe immi kadi Aboubacre Omar ɓe kamɓe jama o fof ɓe immi ko ɓen Allah woni jantade ɗo o wi ɓen notiɓe Allah won rasuli e nulaɗo on min badi ma asabahum alqarh ɓawo nde heeɓi ɓe masiba kon alqarh ko masiba no mofti barmeji heɓuɗi ɓe ɗin no mofti waranede ko heeɓi ɓe kon fof no naate nder muɗum o wi lilladina hino wodani ɓen ahsanu moƴƴimɓe minhum e maɓɓe wattaqaw ɓe huuli Allah ajrun adim joddi mawnude Allah o jantaki joddi ndi o wi tun joddi mawnude Allah noon e mawnugol muɗum so woni o sifori hunde mangu hayde hunde ɗum no mawni ɗum no yoni o wakkilina neɗɗo e rerɗina neɗɗo fi heɓugol ndin joddi ɗon siforgol ndi ko ndi mawdi jon noon ndin joddi ɗon heɓugol ndi ko honnum ko siforgol ko ko ɓeɗo siforno notagol Allah e nulaɗo Allah sabu ayan koye maɓɓe tuggi ko fi maɓɓe wona wolede kono wona fi maɓɓe kono wona kamɓe tun jeeyi ñawore nden hiɓe hawte mayre kala siforɗo ni wonugol gomɗinɗo wonugol notiɗo Allah noti nulaɗo Allah sallallahu alih w sallam fewndo ka weli wo fewndo ka wuli wo alladina ɓen qala lahum nnasu ɓe yimɓe ɓe wi'ani ɗum inna nnasa tabitide wondema no yimɓe ɓen qad jama'u lakum gomɗi ɓe eɓɓani on ɓe moɓanike on ɓe moɓike fi arangol on ɓay Abou Soufiane radiallahu anhu ƴetti o décision mo jantiɗen ɗa e kaɓe kampunoɗon rewno ɗon jama sete ɓe yahoɓe hajuji muɗum jeyaɓe e Abdou Kays en golleñol ɗon ɓe rewno ɗon ɓe yi ko eɓɓa kon ɓe ari ɓe rewi Madina ɓe hawri nulaɗo en sallah alih sallam ɓe yeetiɓe awde Quraysh moɓike no artande on fayin iran nasu on ɗo arano on ko ɓen on jama ɗon nas ɗimmo on inna nasa ko Quraysh e fedde muɗum nden waro wi ɓe de awa jama on de ɓe moɓanike on qad jama'u lakum ɓe moɓike wonande on fi arangol ɗon fakhshawhum huleɓe dey rente e maɓɓe Abou Soufiane o ahoduno e maɓɓe sabu hari o andi nulaɗo sa sallam kañum kadi yaltidi e sahabaɓe nga ka riwayat ɓe wi Allah waɗi kulol e ɓernde Abou Soufiane nde o yiide ɓeyɗa tun o wi yetanelam Mouhammad ɗum ɗo hulɓinironmo ɗum ɗo fi o yiltanelam o fodi ɓe mi waɗana on hunde kaari e hunde kaari
ɓe hewtum ɓe hulɓiniri ɗum awa dey watte yila ɓe moɓike toon heɓe arde jamawi molanangi nulaɗo sa sallam ka ɓe ɓuri noga ɓe hawrno ɗon e wiyetoɗo mabad ibnu abi mabad en jentino fi on e dar so feƴƴi ɗon on ko jeeyaɗo e leñol wiyetegol husaa ko ahduɓe e nulaɗo bi ko lawɗuno haray yoɓe hawtu haaju hay adol husaa wonde julɓe haɗon se ɓe nal julɓe kaɓe ahduno haray yani ko ɗuwete helf yani e ahdugol haray min wallata goɗɗo e hooremo taw wallu goɗɗo e hoore amen ko weldu huwondiren yani simin humpitike goɗɗo ŋewre moɗon min andinayo onon kadi sifa wona noon on koye ɓen jeeya arabu no marko wiyete wafa yani jikke arabuɓe aramɓe ɓen ɓe marno ɗum moƴƴa wafa ko jikku maɓɓe so ni manta soro ma no ahoduno e manta soro makko o hunnante ɗum an e makko si on hawlodiri siko waɗangol ma o waɗante siko hiwugol ma o hiwante siko daranagol ma o darantoma hay si woni o maaye e nder muɗum Ma'bad ɓay o yi on alhaal ɗon o mawqif ɗon o hittini kan kadi mo wiri Madina o yehi o tawa Abu Sufyan en o wi he awa teddungal e mum Muhammad no muuɓi jama mum yiyaali sifa muɗum mi nanal sifa muɗum ha hande hiɓe aran jam ko fe noon so Abu Sufyan neli ɓeya ko neli ɓe kon yiltanela Muhammad yahi wiyo mum min muuɓiki ga meɗen yaade kibino muran ɗum mawni noon Allah hulɓiniri ɗum Abu Sufyan e ɓe yilti ko nulaade ɓurno falede fewdo on sa yo deeƴu taw seeɗa sabu alhaal mo fewdo ɗi on no landi taw mottodirgol jama o barmeji ñawde e jolɗe udditiɗe hakkunde saffaji julɓe ɓen ɗe udde sa naafigi ɓen ɓe feeñi ɗum no wonti jolɗe hannde kadi hay simo wooda hakkundeji maɓɓe ko konti neɗɗo ala ɗon oma goɗɗo ɗaɓɓe ko uddande yolde ɗon ala kullin ɓeye to yilti hooti nuraɗo sa sallam ɓay o wafdaari yewtiɓe ɗum o wi huleɓe Allah wi fazadahum imana ɗum ɓeydi ɓe gomɗinal ɓeydi ɓe gomɗinal ka ɓerɗe mañi ɓerɗe ɗen ɓeydi heewirigol gomɗinal aya on ɗo no tindini wondema iman noon hino ɓeydo kala ko tawi no ɓeydo ɗum kadi hino ɗuyto al imanu yazidu wa yanqus ko ɗum woni aqidatu ahli sunnati wal jamaa e ko yondiri kon e iman telemma ɗon gomɗinal ngal ngal ɓeydo hingal ɗuyto o aya ɗo e ko wona oɗo no tabinten ɗum innama almuminuna alladina ida dhukira allahu wajilat qulubuhum wa ida tuliyat alayhim ayatuhu zadatuhum imana idan iman o o ɓeydoto o ɗuytoto joni noon umma on no senditi pecce ɗiɗi e mum woɓɓe no wi iman ɓeydotako fus ɗuytotako fus yani iman na ko senditoto ɓe wi si woni o heɓike o fo a heɓi si woni o iwi ko o fo iwi kadi wata goɗɗo yahi a heddori goɗɗum wata a heɓi goɗɗum a heɓali goɗɗum ɓeɗo taban ko defi ɓe ɗum ko yaltingol golleji ɗin e nder iman kamɓe waɗi iman on ko mujarrad gongingol tun ka ɓernde wan neɗɗo wonata no gongini seeɗa o gongina seeɗa sinara hara ko piiji ɗiɗi bakkodir ni ɗum ɗo mi jaɓi ɗum ɗo mi jaɓa nasifa ɗum hunde wottere ne a wata wondeɗa gomɗininde a gomɗinade seeɗa ɗa gomɗini seeɗa a gomɗina wata wonde kamɓe ɓe ƴetti iman ko mujarrad tasdiq ka ɓernde sowoni ɗum noon a heeɓi sowoni a perdi kadi a perdi fof ko selli kon noon golleji ɗin fop koye iman on jeeya nulaɗo maki wal haya'u shu'batun min shu'abil iman hersa kan ɗum ko geɓal jeeyangal e geɓe gomɗinal ɓe maki al imanu bid'un aw bid'atun wa sab'una shu'ba a'laha la ilaha illa Allah wa adnaha imatatul adha an at-tariq maki gomɗinal ngal ko pecce capanɗe jeɗɗi e ko fawi seeɗa ko ɓuri towde muɗum ko wigol la ilaha illa Allah ɗum ɗo ko konngol ɓe maki ko ɓuri jolude muɗum ko ittugol tuundi e laawol ɗum ɗo ko kuuɗe ko golle ɓe maki hersa kan ko geɓal jeyangal e geɓe gomɗinal ɗum ɗo ko hunde golle ɓernde holli hadise on holli wondema iman golleji ɗin no tawa e muɗum julde nden no hikki la ilaha illallah e kala dewal argal ha hewtoy ka ɓe maki ɗo ko ɗum ɓuuri jolde argol yiya tuundi ka laawol ko lorrata heeɗo bini hayre barminede leggal barminega ko nantata e muɗum e tuundi puttina kon ɗoni ko ɓuuri jolude kon idan ko selli kon golleji ɗin no tawa e gomɗinal ngal Allah wi'i
wama kana Allahu liyudi'a imanakum Allah lataki nde o yebata gomɗinal moɗon ngal gomɗinal fandangal ɗon ko julde den sabu aya ko tippi ko ɓayri qibla on yiltama ittama Baitul Maqdis nabirama Makka sahabaɓe wi nulaɗo musidɓe men noon ɓe wonduɗen en juulidi e maɓɓe ko julɗen kon fof ko tofirte ɓen noon ɓe feƴƴini aɗo qibla on yiltede honno tafiyake nden julde maɓɓe ɗon Allah wi o lataki dow yeɓata gomɗinal maɓɓe ɗon yani nden julde maɓɓe ɗon nden no windanaɓe no maranaɓe o yoɓa ɓe joddi ko wonderta ko ka tawi ɗon noon golleji no tawa e nder gomɗinal ngal fof no tawa e musamma iman on joni noon wonde a ɗuɗɗine golle wonde hare golle maɗa no fanɗi ko ɗo woni iman on o ɓeydoto ɗuytoto feno ka tawi ɗon ɗa hittini a naafa e moƴƴa a hawra e moƴƴa a itte sadaka moƴƴa ɗa ɗuɗɗina jantagol inde Allah ɗa ɗuɗɗini ɗoftagol mawɓe maɗa ɓe ɗa ɗuɗɗini jokkagol e endam maɗa ɗa ɗuɗɗini moƴƴagol e kawtal manga ɗa ɗuɗɗini e ɗaɓɓere gandal e waɗugol ko moƴƴi yamirgol ko moƴƴi haddugol ko boni fewno ka fewnoɗa alhaali iman on no ɓeydi fewno ka ɗuytiɗa sa juli fan a heɓugol darɗiɗi ɓawɗo no sattanma ha a salmini e tun a yahi a ronki ma sa rakatal fajiri wonde karan heɓirta ma ɗum yaltingol 5000 francs waɗa fi sabilillahi ɗum no sattanma ɗum no ara e neɗɗo fen ɗon sahare gomɗinal maɗa ngal no tippi fewno ko tawata alquran on eɗa jokki wirdu maɗa on mo tabiti ñen ɗo jangge hisbe ma siko hisbe siko jusu ko happanɗa kon hoore ma ɗum ko mande ɓeydagol gomɗinal ka ɗum yeɓor ma wo a janggay hande janggo e faɗɗi janggo ala e jangude ko mande ɗuytagol gomɗinal hare neɗɗo yo wattu ila mo be ñaawa e hoore mum sa faami tun dina kan a ñaawa e hoore ma ha ɗum ñina e ñaawanede hare andi alhaali maɗa ko onno fewnoɗa idan Allah wi ɓayri ɓe wolnama ngol konngol fa zadahum ngol konngol ɓeydi ɓe imanan gomɗinal ɓe ɓeydi gomɗingol Allah ɓe ɓeydi heewirgol ɓerɗe maɓɓe ɗen mawningol fi Allah e jonnugol Allah ko hedditi kon e maɓɓe tereɗi ɗe barmina ka ɗen e wonkiji heddiɗi naɓa kadi ɓe ƴetti fof ɓe jonni Allah ɓe wi ko watta way waɗu menen haaja men ala e ɗum koye Allah men fawi wa qalu ɓe wi'i hasbuna Allahu yoni men Allah Allah o yoni men min yonninorimo wa ni'mal wakilu o moƴƴi holorteɗo mo holorimo o yeɓatamo mo holorimo o bonnata haaji makko mo holorimo o accidatamo e hoore makko oɗo ko hana holorede ɓe wolingol konngol ɗo hasbunallahu wa ni'mal wakil ngol konngol ɗo ko konngol ngol neɗɗo yiɗana wolugol so heeɓi ande so heeɓi sattede Ibrahima alayhissalam ɓayri yimɓe makko ɓen e haldi fotti o ɓe huɓɓu yite ɓe naadamo e muɗum yottagol mo ko bonni kon sanamuji maɓɓe ɗin ko ngol konngol ɗo wonno ko woli ɓay ɓe ƴettimo bogagol ka yite hasbi allahu wa ni'mal wakil ɗum no jole makko nulaɗo sallllahu alayhi wa alihi wa sallam nulaɗo sallah sallam kañum kadi sahaba ɓen ko ngol konngol ɗo wonno ko woli nden ñande idan so woni sattede heeɓima mapunde heeɓima haya ɗuɗɗin wolugol ngol konngol ɗo ɗum ko jonnitugol hoore muɗum Allah jonnitugol fiyake muɗum on Allah ɓoragol doole muɗum ɓoragol yani feere muɗum ɓoragol kala mbawdi ko jogii jonnita alhaali muɗum fo Allah hasbunallahu yoni men Allah yoni men wa ni'mal wakil o moƴƴi holorteɗo ɓayri alhaali maɓɓe wayi ni fanqalabu on say ɓe ruttodi bi ni'matin e nema min Allah immorde ka Allah yaddu num hannde kan laataki ɓe ɓe yilti ɓe to yilti ɓe ga yilti ɓe hooti Madina tawilaɗo humpitike taban Abu Sufyan yiltike na sabu konngol ngol yilti ɓe ko humpitagol ɓe Abu Sufyan jama mum on yiltike arangol ɓe on say ɓe yilti ɓe hooti Madina kono ruttande maɓɓe ɗon ni Allah wi fanqalabu ɓe ruttodi bi ni'matin e nema min Allah immorde ka Allah nema hombo nema ɓeydagol gomɗinal iman maɓɓe ɓeydike ɓe ruttodi e nema notagol Allah noto nulaɗo Allah on ɓe ruttodi e nema sifa e nema sifede sifa o sifa ɗo ayaji alqur'ana tippine e fi maɓɓe jangeteɗe lutteteɗe jangede ha Allah ronta lendi kala janguɗo ɗe ayaji ɗo faami kon ɗon wolde ɓernde makko nen heewira yiɗugol ɓen sahabaɓe wona ɓe wolede fi muɗum radiallahu anhu ɗum ɗo fof ko jeeya ɗum e nema ko ɓe ruttodi e muɗum ɗon nen ñande wa fadlin e ɓural lam yamsasuhum memaliɓe su'un bone ɓe ruttodi e nema ɓe ruttodi e ɓural limmorde ka Allah bone hay hunde heɓaɗe ɓe yani harale ataki hande kadi ɓe heeɓi ɗon ɓural e teddungal mawgal e hoore hay gasande heɓali ɓe
wattaba'u ɓe jokki ridwanallahi welaye allah on o kalima ɗo en jentinoke mo jangira bi dammi ra ridwanallah mana ko goto ɓe jokki welaye allah on ko allah yamiri kon ɓe woni e ɗum embere feere maɓɓe nde fof ko allah haɗi kon ɓe woɗɗiti ɗum ɓe ɓoori ɗum fof wallahu allah dhu fadlin ko o joom ɓural adimi mongal innama dhalikum tabiti wondema o mo on ɓe mo on arnoɓe wolani on wonde jama on to ɓe mo wanike on alcheytanu ko cheytan allah wi on arɗo yetti on ɗum ko cheytan yuhawwifu himo hulɓina awliya'ahu yiɓɓe makko ɓen yuhawwifu himo hulɓina awliya'ahu yiɓɓe makko ɓen ɗo woɓɓe firi yiɓɓe makko ɓen ɗo naafiqiɓe wonɓe ɓen e nder hakkunde julɓe ɓen si ɗum ɗo wolama kamɓe ɓe hulayki san joni ɓe feeña ɓe wirto ɓe fuɗɗo ɗaɓɓugol e feere addugol feere fi ota yahe yo yilte si woni le tabiti yahete ala ko ɓe wawi ma ɓe wirto noon e kene ɓe saw ɓe yiltoto mo ɓe ellinora ella on ɗum addi wo woɓɓe firi ni ayan awliya'ahu yiɓɓe makko ɓen wonɓe ɓen hakkunde julɓe ɓen woɓɓe firi yuhawwifu awliya'ahu himo hulɓinira on yiɓɓe makko ɓen ɗo awliya'ahu on ko quraish en to woni ko fanda maf'ul arano on itta yani yuhawwifukum bi awliya'ihi himo hulɓinira on maf'ul arano on wona gomniɓe ɓen himo hulɓinira on awliya'ahu yiɓɓe makko ɓen ayon ma'naji ɗin ɗiɗi no hiɗi selli kono ka tafsir ka qawaidu tafsir karankoɓe ɓe wiyay konngol tawngol ngol hino hisi e kala somande e kala takdir eɓɓande ko ngol ɗon konngol ɓuri sellude edi konngol tawngol ko mangol waɗane takdir mangol somane goɗɗulle to singol yani ñiiɓa singol sella idan ɗo ko ɓuri feeñude kon yuhawwifu awliya'ahu himo hulɓina yiɓɓe makko ɓen ɗum ko naafiqi ɓen e loɓuɓe gomɗinal ɓe wonɓe hakkunde wonɓe hakkunde jamanulaɗo on sallallahu alih wa sallam allah wi fala takhafuhum wo taw on huluɓe deyi taw on huluɓe deyi wa khafuni hulelan min in kuntum muminin si woni on laatike ko on gomɗinɓe wono allah wir ɗum fala takhshawhum wakhshawni ɗo kadi ko ni o addiri wo taw on huluɓe deyi hulelan min si woni on laatike ko on gomɗinɓe neɗɗo si woni ko gomɗinɗo haqiqa tan ko wiyete kon kulol ko wiyete kon kulol ko allah toni ko hulata ɗarento noon e gaño watta yila aynata o juhe kono hara ka ɓerdema a hulama ɓa hara hiɗa jonni allah alhaali maɗa o warma o warɗamo ka woni gañiɗo wala yahzunka wota sunine alladina ɓen yusari'una ɓe hino yawno fil kufri e keferan kaku fiɓe wota sunine o aya ɗo no jeeya e ayaje foygintinirande nulaɗo sallah sallam ɓernde maɓɓe nden nulaɗo no rondino hammi jano fiɓe saliɓe gomɗinde ɓe tinniɓe yeddugol allah no sakku dina allah no wara yiɓɓe allah no haɓɓiti mulay fi dina nulaɗo no ahanayno fiɓe moƴƴa haɓɓitotono ɓe gomɗinayi ayaje no ari e wiwɗe nulaɗo waɗudoye hoore ma la'allaka bakhirun nafsaka alla yakunu mu'minin al halka hoore ma a letta hoore ma fi be jabal gobdinde sifa den aya jeno ka alqur'ana ga idan ko ɗum allah wi muɗo wala yahzunka wota sunine alladina ɓen yusari'una fi lkufri ɓe hino yawno e keferan kako no tinno e yeddugol allah no wakkili waɗay jawdi ko wawi wadde wo waɗay adday feere kala ko wawi heɓude fino dina sakkore fino julɓe ɓen loyinire fi ɓen allah yota ɓen sunine jawdi ko ɓen mari nema ko ɓe woni e mum ta ɗum sunine kadi ɗiɗi ɗi noon no yahi toon alhaali maɓɓe on salagol ɓe gomningol ta ɗum sunine ha feƴƴita waɗo doye hoore ma jawle kadi ko allah okkiɓe e polgal ko allah woni ɓe jarriborde ko aduna ɗo e teddungal aduna jawdi e laamagol aduna on ardo fewja ɗum kadi wota sunine fo no naati e ko haɗaɗa ɗo wota suno fi muɗum innahum tabiti wondema ɓen lan yadurru llaha ɓe lorrata allah ko satti o ko satti chey an hay e hunde
ɓe wata lorude Allah neɗɗo ay goto wata lorude Allah innakum lan tablughu durri fatadurruni wona joni noon hadith qudsi yuridu llahu allah on ko faala alla yaj'ala lahum konde o waɗantaɓe haddan geɓal fil akhirati kal akhara yani koko allah okkiɓe wonɓe okkude e jawdi wonɓe okkude e cellal wonɓe okkude jama ɗuɗuɗo wonɓe okkude doole dendananga ko allah wonɓe okkude e hoore yawnagol ɓe e yeddugol allah tinnagol ɓe e ɗum wakkilagol ɓe e ɗum soobino e ɗum allah ko faala e nder muɗum ko nde o waɗantaɓe geɓal ka lahara koye taw kala ko wiyete moƴƴere kala ko wiyete yurmede allah yoɓe hawre geɓal maɓɓe ngal fof ko aduna ɗo amma ñalande dal ngal e tawɓe ala toon geɓal hay e hunde kalimat had ko geɓal hino wona moƴƴere no wona bone kono so ari mutlaqan yani o ari ko o tongitaɗo o tongaka o siforaka ko moƴƴima ko boni haray ko moƴƴere woni ko fanda ko ɗo ko non woni aada arabu ɓen ka yewtere amma soni ko bone woni ko fanda ko yimma tongema ɗum kalima ko adde ko ɗum ɗo tongaka yani haddo geɓal ngal ngal siforaka moƴƴere ma bone ko moƴƴere nde woni ko fanda yuridu llahu allah ko faala allah yaj'ala lahum ko nde o waɗantaɓe haddan geɓal fil akhirati kal akhara wa lahum hino wodani ɓe kadi adabu lette adimun mawɗe inna alladhina tabiti wondema ɓen ishtaraw lkufra sottirɓe keferankaku mum bil imani gomɗinal ngal ɓen wattitirɓe keferankaku gomɗinal ngal ɓe ƴetti e gomɗinal ngal ɓe sodiri ɗum keferankaku ngun ɓe suɓi ƴettugol keferankaku ngun ɓe acci ɗon gomɗinal ngal ko ɗum woni sottirgol keferankaku ngun gomɗinal ngal itta ɗum ɗa coggu ɗum ɗa itta gomɗinal ko duwano heɓude kon ko duwa jogagol kon ka ɓernde mum ƴetta ɗum ɗo yaltina lomtinira ɗum keferankaku e yeddugol allah ɓen lan yadurru llaha allah wi ɓe lorrata allah shay'an hay yahude wala hum hino wodani ɓe adabu lette alimun musuɗe wala yahsabanna wota a sikku dey wota a tañƴino alladina ɓen wota tañƴino wota sikku alladina ɓen kafaru yedduɓe yani ɓen yedduɓe wota ɓe sikku annama numli lahum wonde koko men nennantaɓe hayrul li anfusihim ko moƴƴere wonande wurkiji maɓɓe ɗin kefere on o tooña e ɓee to o piya ɓee to o warira to o jattira to jawdi o waɗa dundarankeyagal bimbe kikkiɗe jamma e ñalorma himo iwa e ndi leydi ɗo mo yana e ndiɗa himo iwa e ndiɗa mo kambana ndiɗa himo natiraɗa himo yaltiraɗa allah no accimo ɗon e ɗum sa wattana lila wonde a sikkaytode wawi kamɓe tiɓe kaɓɓani mo wattana lila mo sikkaytode allah ala watte ila e ɗi piiji allah no suti ɗum fof no wattila e muɗum fof ɗum fof no winda no windede no marede mo be hettoye kuuɗe muɗum ɗum ko nennalngol ɓe noon on nennugol ɗon acca ɓe ɗon ɓe lorra ɓe julɓe ɗa ɓe lorroya ɓe to ɓe jatta jawdi ɓe to ɓe wara ɓe to allah no nennani ɓe ɗon si ɓe moƴƴini o aron ɗo woni ɗon seeɗa ɓe moƴƴina ko ɓuri on ɗon tiiɗude allah non okki ɓe on kuutu ɗon no nennani ɓe ɗon allah sino faalano si ɓe hawre e julɗo gooto o naadaɓe kadi leydi o fera leydi o mutina ɓen ton ɓen ɗon waynodire o wiya faala ɗo kadi yo waɗu ndaara kono allah nanon o nennanayi toñowo on ha o sikka allah andafi makko inna allaha la yumli liddalim hatta ida ahadahu lam yuflit allah nennanayi toñowo on kono si woni o hendikem o lawata ko wata sortade nanngal ngal ngal sattay nanngal ngal ngal tiiɗay awa ɓe e wota ɓe sikkudey wondema koko allah won ɓe nennande ɗum ko moƴƴere wonande ɓe heferaɓɓen ɓe wiyayno nulaaɗo sallah sallam he minen si allah jaɓano koko men woni e mum tawno allah yiɗa ɗum o folintano men e hoorema o katano men ɗe jawle ɗe men mari o waɗatano men ko minen fewjata
feŋo tawno kamɓe woni fewyude ɓe woleno ɗin haalaji hay enen kadi feŋ ɗo no wodi e meɗen wawɓe o maɓɓe tele maɗon ana yoɓɓe no wiya ɓe portoɓe ɓe allah no yiɗi ɓe mo allah yiɗi o yeɗa e mum allah no okkori ɓe jawdi allah no waɗani ɓe ɗum ɗo no waɗani ɓe ɗum ɗa ko ɗum allah onen e haɗude ɗo ta ɗum sulni ta ɗum himme ko allah on e ɓe accude hiɓe bewa hiɓe yewta keerol hiɓe ala ko ɓe ala e gerde ɗum o nennane ɓe woni ono wiri noon wa umli lahum inna kaydi matin allah wi mi nennanay ɓe o wi janfa an kan nanngal angal no tiiɗi sanastadrijuhum min haysu la yalamun o wi min hendorayɓe nokku kaɓe sikkira wa umli lahum no jeeya e muɗum nennalngol ɓe uddana ɓe laawol ngol waɗe ko faalo ko ɓe immani o jonna ɓe kutu mum haa o hendoɓe nanngal makko ngal noon hino satti idan ɓe wota ɓe sikku ɗum ko moƴƴere wona ndeɓe kon woni ko faanda toon innama numli lahum tabiti wondeno ko men nenniranta ɓe liyasdadu ko fiyoɓe ɓeydo ithman bakkatu ɓe iwa e bakkatu ɓe yaha e ɓurɗon ɗon mawnude ɓe iwa e wonɗon ɓe yaha e ɓurɗon ɗon mawnude ɓe iwa e wonɗon ɓe yaha e ɓurɗon ɗon mawnude muɓe waɗi o allah lontirana ɓe nema kaluna ɗo fiyoɓe gayni ko wiyete moƴƴere kon fof ɗo si won kiki sorto ɓe tawa e allah hara hayi hunde ɓe heddora ko wiyete moƴƴere luttanaɓe hande kadi si wona ko hikkiɗo kon wala hum hino wodani ɓe adabul lette muhinun hoynoje lette jasinoyɗe lette koyra lette jasere ma kana allahu on laataki liyadara almuminina nde o accata gomɗinɓe ɓen ala ma antum alayhi e hoore ko wonɗon e muɗum ɗo hatta yamisa alhabitha ha o sendidira ko soɓi kon min atayibe ko laaɓi kon e jangi ngo hatta yumayisa alhabitha ha o sendidira ko boni kon ko soɓi kon min atayibe ko laaɓi kon yamisa min maza yamisu yumayisa min mayyaza yumayisu mana on ko goto setta allah wi o laataki nde o accata gomɗinɓe ɓe e alhaali no wonira noon yewgol ka juulirde yaha ka gesu muɗum yaha ka taabu muɗum wuura gurdam muɗum no deƴƴi probléme o ala hare ala jihadi ala hay ittu mbuɗitode fayda ala wawata wonde allah accirta en ko ma o créa condition ji ɗi o dardo en e mum tawi sikku noon darnagol en sennidirgol ko soɓi kon e ko laaɓi kon ko yahen ka jihadi tun na ɗum tun oyi koko noddete fi sabilillahi fi juulirde nden fi enɗanɗan fi famille on fi bolonda on fi kaari no nawni ɗum kadi ko darnagol en goyi hay si allah haali maɗa on feeña so tawi ko a jeeyaɗo e soɓuɓe ɓen feeñanali jama on ɓay haray mo ɓe no waddani mo ndaw ka poore mum kono an kan no feeñanma goy an no feeñanma ko laaɓi pos hiɗa andi ko honno wawɗa e alhaaliji ɗi fof ka julde ɗa handi no waɗa ka korka ɗa handi no waɗa ka nafilaji hiɗa humpiti hoore ma ka enɗam ma hiɗa humpiti no waɗa ka golludalji ma ka jikkuma fof hiɗa andi ɓernde maɗa nde sino laaɓi hiɗa andi allah subahana taala on ko okkorta ɓe wonna goldude ɓen ɓurma ɗum fof ko darndagol ma teke tekennoma fiyo alhaali maɗa on feeñi kuuɗe maɗa idan ɗum ɗo fof ko noone no allah dardo tan woni ko ɗi hawtuɗen ɗin feeñay ɗiɗin woni ko hawtuɗen suuɗi ɗiɗin woni komo be e meɗen e alhaali mum ɗo noon ko ɗi hawtuɗen feeñay ɗiɗi wona wolede ko ɓuri towude majji ko hare ɗen jihad fi sabilillah idan ɗo allah hollay woni sahaba ɓen ko yewtunoɓe kon aranum e ko wino kon waliyalama almuminin waliyalama alladina nafaqu waliyumahisa allahu alladina amanu wa yamhaqa alkafirin waliyalama allahu alladina amanu wa yattakhida minkum shuhada ko ɗum wona e heyɗintinede ɗo allah accata o alhaali dejire tun e ɓuttu tun koma o dardo on koma o créa condition no dardora on jon noon ko ɗum noon ɓurata feeñude heña soɓuɓe ɓen e laawuɓe ɓen sendodira feeñana fof ko si noddama yawgol ka jihadi yawgol ka hare idan ko wigol ɗon hey ko ma hare waɗa ko ma jihadi waɗa
ko ma ƴettindira non ka fo onon eɓe allah ɓe sabu ko ma sendodira gomɗinɗo laaɓuɗo gomɗinallo e gomɗinɗo loɓuɗo gomɗinallo e nafiqijo lombiɗo hakkunde gomɗinɓe ɓen nden ñande Uhud ɗon ɗum feeñino ko laaɓi pos laaɓa gomɗinal en feeñino ko laaɓi pos loɓuɓe gomɗinal ɓen kadi feeñino ko laaɓi nafiqi ɓen kadi allah ittuno wirdo on e hoore maɓɓe wirniti few ɓe feeñi ɓe feeñiri inɗe maɓɓe ɗen e gecce maɓɓe ɗen anda kaari koye maɓɓe jeeya kaari koye maɓɓe jeeya kaari koye maɓɓe jeeya idan ko ɗum allah woni yewtude ɗo ni o wi wa ma kana allahu allah on laataki kadi li yutli'akum nde o ƴellintinta on alal gaybi e ɗo ko wirni kon yani o laataki nde o hollata on ko wirni kon ɗum ɗo ko ruttugol naafigi ɓen wiwno ɓen yani wi'ayno ɓen nuraɗum tewtike ɗo ɓe anda ko wolete yaltini men naɓi men soggi jama o naɓi ɓe warwi hay nuraɗo anda ko wirni sinaɗo no anduno woni woni reno o naɓatano kan nuraɗo anda ɗon ko wirni oɗon kadi ɗon anda ko wirni allah wona kande o hollata on ko wirni kamɓe wona e ruttede ɗo oɗon nuraɗo ko wawi ko landagol on addon pehe ɗen diso on waɗon ɗon naɓa artira ha fondoji ɗin ɓurɓe ɗurde ɓen ka ɓuri yarde ɗon nuraɗo ƴetta ɗum no wiya bisimilla e fawi ke allah may si yaltoyi ko hulanano kon alhamdulillah ko ɗum ɗaɓɓano so woni yaltoyali ko allah woddiri qaddara llahu wa ma shaa faala idan allah yo ma kana allahu allah laataki li yutliakum nde o ƴellintinta on yani nde o humpitata on nde o hollata on alal haybi ko wirni kon walakin allaha kono ko woni tun allah yajtabihi mo suɓo min rusulihi e nulaɓe makko ɓen man yashau on mo o yiɗi yani himo suɓo o jeyina e nulaɓe makko ɓen on mo yiɗi suɓagol o suɓotomo fa law o waɗa nulaɗo fa aminu onon ko wodani o fa aminu gomɗine billahi allah wa rusulihi e nulaɓe makko ɓen ko ɗum ɗo wodani o gomɗine allah e nulaɓe makko ɓen iwtiron ɓaawo maɓɓe amma jaka sen warudoni koni woni reno ɓay sen anduno koni wonirta jaka en waɗatano ɗum yaltu e ɗum a andata honno wonirroyta a anda a andata a sataki andude an ko wonanma koya waɗu ko wiyaɗa kon di sagol waɗa istihara ɗaɓɓita feere moƴƴere nden fa ida azamta fa tawakkal ala llah kon ɗo wonanma ko yalto yeeso to wo si o ko ɗaɓɓunoɗa kon alhamdulillah ko ka allah iwri ko moƴƴere immorde ka allah so woni ko aksu muɗum alhamdulillah ala kulli hal qaddara llahu wa ma shaa faal kon ɗo ɗaɓɓiraɗa gomɗine allah e nuraɓe makko ɓen wa in tu'minu si woni on gomɗini wa tattaqu on huuli allah falakum haray ɗo no wodani on ajrun juddi adimum mawdi en toro allah subhanahu wa taala yo allah fammi en ko jangguiten kon yo allah ñinnu gomɗinal ngal ka ɓerɗe meɗen yo allah ittu fi aduna e majje yo allah waɗu en ɗiggamɓe mo ñentinoɓe sunna nuraɗo sallah sallam laawuɓe finde moƴƴuɓe jikku nototoɓe allah noto nuraɗo makko sallallahu alih wa sallam wala tahsabanna alladina wota sikku ɓen qutilu waraɓe fi sabilillahi fi dina allah kan amwatan ko mayɓe bal ko woni ahya'un koɓe wurɓe inda rabbihim ka joomi maɓɓe yurzaquna hiɓe arsike hiɓe nemine farihina koɓe weltorɓe bima atahum llahu konko allah okkiɓe min fadlihi immorde ɓural makko wa yastabshiruna hiɓe weltora kadi billadina ɓen lam yalhaqu bihim ɓe hawrali e maɓɓe taho min khalfihim ɓaawo maɓɓe alla khawfun alayhim wondema kulol ala e maɓɓe wala hum yahzanuna ɓe wonali sunotoɓe yastabshiruna hiɓe weltora bi ni'matin nema min allahi immorde ka allah wa fadlin e ɓural wa anna allaha e wondema allah la yudi'u o yeɓata ajra almuminina joddi gomɗinɓe ɓen alladina ɓen istajabu lillahi notiɓe allah warrasuli e nula ɗon min ba'di ma asabahum ɓawonde heɓiɓe alqarhu masiba gon lilladina no wonani ɓen ahsanu minhum wattaqaw ɓe huli allah ajrun joddi adimum mawdi alladina ɓen qala lahum nnasu ɓe yimɓe ɓen wiyani ɗum inna nnasa tabiti wonde no quraish en qad jama'u lakum ɓe moɓanike on fakhshawhum huleɓe fazadahum ɗum ɓeydi ɓe imanan gomɗinal wa qalu ɓe wi'i hasbuna llahu yoni men allah wa ni'ma alwakilu o moƴƴi holorteɗo
fanqalabu ɓe ruttodi bi ni'matin nema ɓe ruttodi bi ni'matin e nema min allahi immorde ka allah wa fadlin e ɓural lam yamsashum memali ɓe su'um bone wattaba'u ɓe jokki ridwana allahi welaye allah on wallahu allah dhu fadlin ko jom ɓural adimin mawnugal innama dhalikum tabitino wondema ɓen alcheytanu ko cheytan noon yuhawwifu awliya'ahu himo hulɓina yiɓɓe makko ɓen fala takhafuhum wota on huluɓe wa khafuni hulelan min in kuntum si woni on laatike mu'minina gomɗinɓe wala yahzunka wota sunine alladina ɓen yusari'una ɓe hino tinno fil kufri e yeddugol allah e keferan kakku innahum tabitino wondema kamɓe lan yadurru llaha ɓe lorrata allah shay'an hay e hunde yuridu llahu allah ko faala alla yaj'ala lahum konde o waɗantaɓe haddan geɓal fil akhirati ka dargal walahum hino wodaniɓe adabul lette adimum mawɗe inna alladina tabiti wondema ɓen ishtaraw wattitirɓe alkufra keferan kakugum bil imani gomɗinal ngal lan yadurru llaha ɓe lorrata allah shay'an hay e hunde walahum hino wodaniɓe adabul lette alimun musuɗe wala yahsabanna alladina kafaru wota sikkudey ɓen yedduɓe annama numli lahum wondema koko me nennantaɓe hayrun li anfusihim ko moƴƴere wonande ɓe innama tabitino ko woni numli lahum ko men nennirantaɓe liyazdadu ko fiyoɓe ɓeydo ithman bakkatu walahum hino wodani ɓe kadi adabu lette muhinun koyera lette jasere ma kana allahu allah on laataki liyadara almuminina nde o accata gomɗinɓe ɓen ala ma antum alayhi e hoore koko wonɗon e mu'um hatta yamisa alhabitha ha o sendidira ko soɓi kon min altayibi e ko laaɓi kon wama kana allahu allah on laataki kadi liyutli'akum nde o ƴellintinta on ala alghaybi e ko wirni kon walakin allaha kono ko woni allah yejtabi himo suɓo min rusulihi e nulaaɓe makko ɓen o jeyna e nulaaɓe makko ɓen man yasha'u on mo yiɗi fa aminu kori gomɗine billahi allah wa rusulihi e nulaaɓe makko ɓen wa in tu'minu si woni on gomɗini wa tattaqu on huli allah falakum harayno wodani on ajrun joddi adimun mawdi wallahu a'lam wa sallallahu ala nabiyina muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin